بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويذكر أهلها في من عنده ويثني عليهم، وهي من خير المجالس وخير ما يجده الإنسان في ميزانه يوم القيامة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dilanjutkan dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyambut dan menyapa kita semua kita yang hadir pada majelis ilmu dan majelis zikir ini, majelis yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang orang-orang yang duduk di dalamnya senantiasa disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, dan mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. وكلماتنا في هذه الجلسة سوف تكون حول رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو الرحيم، ومن صفاته الرحمة. فالله رحيم ذو رحمة تليق به سبحانه وتعالى، فهو له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ومن صفاته ومن أسمائه الرحيم والرحمن، ومن صفاته الرحمة. Jemaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama Asma'ul Husna, nama-nama yang indah, dan juga Sifatul Ula, sifat-sifat yang begitu tinggi, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kita sebut, dan ini sangat masyhur, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menandakan bahwa Allah juga mempunyai sifat, yaitu sifatur rahmah. Allah mempunyai rahmat, Allah mempunyai kasih sayang. فهو سبحانه وتعالى الرحمن، ومعنى الرحمن أي الممتلئ رحمة، الممتلئ بالصفة، يعني بصفة الرحمة. الرحمن أي ممتلئ بصفة الرحمة، وهو الرحيم أي ذو الرحمة، وهذا خاص بالمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى رحمته عامة كما سوف يأتي لجميع الخلائق، ولكن من رحمته رحمة خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فاسم الرحمن هذا أقول عام، والرحيم بالمؤمنين. نعم.
Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman bermakna bahwasanya Allah memiliki rahmat. Allah memiliki rahmat. Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang atau memiliki rahmat. Dan rahmat ini atau Ar-Rahman ini juga mempunyai makna bahwa Allah atau rahmat Allah berlaku umum untuk semua makhluk. Adapun Ar-Rahim adalah Allah merahmati secara khusus kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana lil mu'minina rahima." Allah Subhanahu wa taala rahim kepada orang-orang yang beriman. Maka ini dua hal yang berbeda. Ar-Rahman adalah rahmat yang berlaku umum secara universal kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim khas, khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah. Wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala 'azimatun wasi'ah hatta annaha tas'u wa wasi'at kull shay. Qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kull shay. Wa rahmati wasi'at kull shay kama في سورة الأعراف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat yang begitu luas, rahmat yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan kalau kita tilik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan yang artinya bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Satu dari 100 itu Allah turunkan. Allah turunkan untuk manusia, jin dan juga hewan-hewan. Dan dengan satu rahmat itulah para makhluk ini saling lembut, saling berkasih sayang, saling menyayangi. Adapun yang 99-nya Allah akhirkan untuk nanti para hambanya di hari akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله بسبي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. والسبي هو ما يغنمه الجيش من النساء والذرية. فإذا امرأة من السبي تبتغي يعني تبحث، فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بهذه من ولدها، أي أن ولدها الذي وجدته في السبي فضمته إلى صدرها وبطنها وأرضعته، فهي لا يمكن أن تلقيه في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي أن يطرحهم في النار. Nah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebutkan suatu kisah bahwa
di suatu hari pernah didatangkan para tawanan-tawanan perang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tawanan ini terdiri atas wanita-wanita dan juga anak-anak. Maka di antara tawanan tersebut ada seorang perempuan yang senantiasa mencari-cari anak-anak. Dan ketika perempuan tersebut menemukan anak yang membutuhkannya, maka anak itu kemudian dipeluknya, dirangkulnya, dipangkunya, lalu kemudian disusui. Maka melihat kejadian tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, apakah menurut kalian perempuan ini akan tega melempar anak yang dia susui tadi ke dalam api? Maka tentu saja para sahabat mengatakan, tidak, demi Allah, tidak mungkin perempuan itu melemparkannya, sementara perempuan itu sanggup, mampu untuk tidak melemparkannya. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan itu terhadap anaknya. Yang ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya rahmat Allah begitu luas, lebih daripada seorang ibu, seorang perempuan terhadap anaknya yang tidak mungkin melemparkan anaknya tersebut ke dalam api neraka. Maka Allah lebih arham, lebih besar kasih sayangnya kepada para hambanya. فإذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء، وهي أيضا بهذا القدر، فالتي احتفظ بها ضعف ما نزل في الأرض 99 مرة، وهو أيضا سبحانه وتعالى أرحم من هذه المرأة في هذه القصة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المؤمن أن يرجو رحمة الله، فلا يصيبه اليأس ولا القنوط، فيسأل الله سبحانه وتعالى دائما الرحمة ويعمل لينال تلك الرحمة. Nah. Maka jemaah sekalian, mari kita coba renungkan dan bayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Nabi bahwa Allah lebih sayang, lebih besar kasih sayangnya kepada seorang hamba, kepada hamba-hambanya daripada seorang perempuan kepada anaknya. Sementara kasih sayang itu adalah 1 dari 99, 1 dari 100. Ya. Maka coba bayangkan bagaimana kiranya kalau 99 atau 100 kasih sayang itu turun semua ke bumi untuk kita. Maka mengetahui hal ini, seorang muslim hendaknya mempunyai ar-raja, mempunyai pengharapan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Dan tidak pantas seorang mukmin yang mengetahui hal ini untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى عدة أمور. الأمر الأول من رحمة الله إرسال الرسل، فإن من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسلا يدلونهم ويهدونهم إلى الطريق المستقيم، وأنزل وكذلك أقول أنزل عليهم الكتب أيضا لتكون دليلا لهم للهداية والصراط المستقيم. وكذلك ما شرع الله من الشرائع لتستقيم حياتهم على سنن الهدى والرشاد، وبعيدا عن الضيق والعسر والضنك والمشقة. ولهذا قال الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia? Yang pertama adalah bentuk rahmat Allah adalah dengan mengutus para rasul. Mengutus para rasul
dari golongan manusia untuk manusia, agar menjadi pembimbing, agar menjadi pengarah, agar menjadi pemberi petunjuk kepada jalan yang benar. Dan diikuti dengan itu adalah menurunkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, menurunkan kitab kepada manusia yang dengannya manusia mendapatkan petunjuk, manusia mendapatkan ilmu. Dan juga secara khusus lagi Allah menurunkan syariat-syariat, aturan-aturan yang dengan syariat dan aturan-aturan tersebut hidup manusia menjadi lurus, hidup manusia menjadi terarah, hidup manusia akan terbebas dari yang namanya kesedihan, kegalauan, kesusahan dan seterusnya. Maka semua ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang secara umum Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Nah, ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يدخل المؤمنين الجنة، فإن من دخل الجنة إنما يدخلها برحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ورواه البخاري ومسلم. فمن رحمة الله إدخال المؤمنين الجنة، وإلا لو كان الأمر إلى أعمالهم لم يستحقوا دخول الجنة، لأن عمل العبد بالنسبة لما أنعم الله عليه لا يساوي شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يحرصوا على السداد وهو صحة الطريق والاستقامة، وقاربوا حتى يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة. نعم. Yang kedua jemaah sekalian, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang-orang yang masuk ke dalam syurga itu tidaklah mereka masuk kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurga karena rahmatnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda yang artinya bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang amalnya akan memasukkannya ke dalam syurga. Tidak ada seorang pun. Maka para sahabat kemudian bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Engkau pun tidak mungkin masuk syurga kecuali karena rahmat Allah, bukan karena amalmu? Maka Nabi mengatakan, saya juga tidak. Kecuali saya masuk syurga illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadamu, baru bisa masuk syurga. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah safalak. Maka tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, yang amalnya lah yang memasukkannya ke dalam syurga, tapi rahmatnya. Kemudian Nabi melanjutkan, fasaddidu wa qaribu. Maka berusahalah, beristiqomahlah, berpegang teguhlah, komitmenlah, kuatkan dirimu dan dekatkan, berusaha sekemampuanmu apa yang kamu punya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan kematian, putus asa dan mengharapkan kematian. Karena bisa jadi kehidupan yang akan dia lakukan atau dia jalani ke depannya adalah kebaikan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan pahala, ataupun
mungkin kalaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan, dan bisa saja dia diberi taufik oleh Allah untuk beristighfar, untuk meminta ampun atas dosa-dosanya. Nah, maka kita harus sadari amal-amal kita tidak akan mungkin memasukkan kita ke dalam syurga. Kalau amal yang menjadi tolak ukur untuk masuk ke dalam syurga, maka tidak ada satupun dari kita atau manusia di atas muka bumi yang bisa masuk ke dalam syurga. Karena kalau kita mau hitung antara nikmat Allah dan amal kita, tidak ada bandingannya. Amal kita adalah amal yang sangat sedikit. Maka kita masuk ke dalam syurga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karena amal. Nah, ولهذا يجب أن نسعى لنيل رحمة الله. يجب أن نسعى لنيل رحمة الله ولا يصيبنا اليأس والقنوط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فنجب أن نسعى لذلك ولا نيأس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، أي اعملوا يعني وما استطعتم، وقاربوا يعني ما قرب ويتيسر لكم. Nah. Maka dari itu beliau kembali menegaskan agar kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengambil sebab-sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan jangan sampai terbetik dalam hati kita keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak mungkin dirahmati, kita tidak mungkin diampuni. Jangan sampai kita putus asa. Maka dari itu Nabi mengatakan saddidu wa qaribu, saddidu, berusaha istiqomah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Walaupun mungkin amal-amal kita lihat kita tidak sama dengan orang-orang yang terdahulu yang begitu luar biasa amalnya, tapi saddidu wa qaribu, sesuai dengan kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Nah. Wa yajibu أن نسعى في نيل أسباب الرحمة ولا يصيبنا اليأس والقنوط. المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولا يتمنين الموت ولا يتمنين أحدكم الموت. نسعى في نيل أسباب الرحمة، وأولها الإيمان. وكما هو معلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، يشمل الأقوال والأعمال والاعتقاد. فنحرص على إيماننا وزيادة إيماننا، فرحمة الله قريبة من المؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الإيمان من أسباب نيل الرحمة. Nah. Lalu kemudian beliau kembali menjelaskan dan menegaskan kepada kita, hendaknya kita mencari jalan untuk mengambil sebab-sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, jangan sampai ada di antara kalian yang mengharapkan kematian. Karena orang yang mengharapkan kematian adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab-sebab untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan al-iman, dengan iman, ya, dengan iman. Dan iman yang kita maksudkan di sini adalah iman dalam pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya iman adalah qaulun wa i'tiqadun wa amal, adalah perkataan dan keyakinan dan juga perbuatan dengan anggota tubuh kita.
Dan inilah kita kemudian beriman dengan sebenar-benarnya iman, dan insya Allah itu yang merupakan jalan bagi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah rahim kepada orang-orang yang beriman. Nah. كذلك من أسباب نيل رحمة الله رحمة الخلق، رحمة الخلق، كل الخلق، وحتى البهائم والحيوان، فإن هذه الرحمة هي سبب في نيل رحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فيجب أن نتراحم فيما بيننا، ونرحم الصغار والكبار، ونرحم جميع الخلق، وحتى البهائم والحيوانات. Nah. Kemudian yang kedua, di antara sebab untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merahmati sesama makhluk. Memberi kasih sayang kepada sesama makhluk. Semua makhluk, bukan hanya terbatas pada manusia, bahkan juga kepada hewan-hewan dan binatang. Maka ketika kita merahmati orang lain, merahmati makhluk lain, maka Allah juga akan merahmati kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwasanya orang-orang yang rahim, orang-orang yang pengasih, penyayang akan disayangi, dirahmati juga oleh yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Maka kasihilah yang ada di atas muka bumi, maka yang ada di atas langit akan mengasihimu juga. Maka kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi hewan-hewan, binatang-binatang, dan tidak menyakiti mereka. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. فإن قال قائل: كيف نرحم غير المسلمين؟ فيقال: رحمة غير المسلمين تكون بالعدل معهم، ودعوتهم إلى الإسلام لإنقاذهم من النار. ولهذا أمرنا حتى في القتال بأن نحسن القتلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لهذا لا يجوز التمثيل بالمقتول، تقطيعه، تمثيله به ونحو ذلك. وأمرنا حتى في ذبح الحيوان أن نحسن الذبحة ونريحه ونريح الحيوان إذا ذبحناه، وهذا كله من الرحمة. نعم. Kalau ada yang bertanya misalnya, kalau kita sebutkan tadi kita harus merahmati semua makhluk, kemudian pertanyaan muncul, bagaimana kita merahmati orang-orang non-muslim? Bagaimana bentuk rahmat kita kepada mereka? Kata beliau, yang pertama, bentuk rahmat kita kepada non-muslim adalah dengan berlaku adil kepada mereka. Berlaku adil kepada mereka. Yang kedua adalah kita berdakwah kepada mereka, mendakwahi mereka agar kita bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, menyelamatkan mereka dari kekufuran, dari kesyirikan, menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan bahkan ikhwah sekalian, bentuk rahmat kepada orang-orang non-muslim yang memerangi kita, ketika kita berada misalnya dalam medan jihad, kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Karena memang ketika berperang, saling membunuh adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi karena Islam adalah rahmat, maka Nabi menganjurkan untuk kita, kalaupun kita membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Begitu juga beliau sebutkan bagaimana ketika kita mau menyembelih hewan kurban, kata Nabi SAW, maka harus diperbaiki cara kita menyembelih. Itu adalah bentuk rahmat. Di hewan tersebut dibaringkan, dibuat nyaman, ditajamkan pisaunya dan seterusnya. Itu adalah bentuk rahmat kepada
seluruh makhluk. Nah. كذلك من أسباب نيل رحمة الله الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى الرحمة، والدعاء سبب من أعظم الأسباب في حصول المطلوبات الدنيوية والأخروية. الدعاء أولا هو عبادة من أعظم العبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهو أعظم العبادة. كذلك الدعاء يحبه الله وتكفل لمن دعاه بالإجابة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكفل لمن دعاه بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، أو يدفع عنه الشر بمثل ما دعا، أو يدخرها له يوم القيامة. ولهذا مما تنال به الرحمة الله الدعاء. ولهذا في دعاء المأثور: برحمتك أستغيث أصلح لي شأنه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا مما ينبغي أن يدعى به في كل وقت ويكرر: برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Kemudian yang ketiga di antara sebab-sebab kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Dengan doa, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwasanya doa adalah jalan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu dari urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat. Doa juga merupakan ibadah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya aku akan menjawabnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya tidaklah seseorang yang berdoa kecuali pasti dia akan diberikan satu di antara tiga. Yang pertama adalah entah doa itu langsung dijawab sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, dengan doa tersebut orang ini atau orang yang berdoa akan diselamatkan dari keburukan-keburukan, dari musibah-musibah. Dan yang ketiga, entah doa itu kemudian akan ditabungkan untuknya, nanti kemudian dia akan peroleh semua buahnya di akhirat kelak. Maka minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam doa yang senantiasa kita baca pada pagi dan petang: birahmatika astaghits aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dengan rahmatmu ya Allah aku meminta tolong, dengan rahmatmu aku meminta tolong, perbaiki urusan-urusanku dan jangan buat aku selalu mengandalkan hanya diriku saja, walaupun sekejap. Ini adalah doa yang diajarkan kepada kita, dan doa adalah salah satu jalan untuk kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jam berapa masuk isyanya? Belum ya? Sudah? Hah? Masuk. حان وقت العشاء. كيف نواصل؟ نؤذن ونجيب الأسئلة أو ماذا؟ Nah, bagaimana biasanya? Beliau tanya apakah kita azan dulu kemudian kita membuka kesempatan untuk tanya jawab. Biasanya bagaimana? Hah? العادة في هذه المسجد يؤخر الأذان
نعم. ثم بعد ذلك مباشرة تقام الصلاة. لا بأس. إذا نسمع الأسئلة. Baik. Kalau begitu kita buka kesempatan untuk para jemaah untuk bertanya. Baru setelah itu kalau selesai baru kita azan dan langsung qomat insyaallah. Ada? Silakan angkat tangannya lalu bertanya. Yang bisa bahasa Arab langsung bahasa Arab ya. Ya, supaya meringankan beban kami juga. Ya. Alladhi yastati an yatakalam bil arabiyyah yatrah su'al bil arabiyyah. Nah. Ada? Ikhwan? Iya. Silakan. Belum diampuni maksudnya. Belum diampuni. Saya bingung. Baik, soal Syekh. بالنسبة للعاصي لا يستطيع أن يترك المعصية ثم يدعو الله ولكن لا يستطيع أن يترك المعصية خطر في بالي أن دعوته لن تستجاب فيقنط من رحمة الله كيف علاج ذلك؟ يجب العبد أن لا يقنط من رحمة الله، هذا أولا، لأن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على الداعي ألا يمل، لأن من أسباب عدم الاستجابة الملل، وهو أن يمل من الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. فيجب على العبد أن لا يمل، وأنه يعلم أن هذا من الشيطان حين يقول له إن الله لن يستجيب لك، بل الله سبحانه وتعالى كما قلنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يستجيب للعبد أو يدفع عنه من الشر بمثل ما دعا، قد لا يحصل ما دعا به، ولكن يدفع منه من الشر ما لم يعلم مثل ما دعا، أو يدخرها له يوم القيامة. وقد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا تأتيه الإجابة سريعا حتى يزداد دعاء ويزداد عبادة وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. Beliau kembali mengingatkan kita sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, bahwa seorang muslim tidak pantas untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh putus harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka atau dalam hal berdoa begitu juga. Seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh putus asa, tidak boleh merasa bosan, tidak boleh merasa capek, jengah karena doanya tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ya. Karena salah satu senjata syaitan itu akan membisikkan di telinga manusia bahwasanya doamu tidak dikabulkan, sudah berhenti saja berdoa. Ya. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, doa itu
ketika seorang berdoa, entah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, entah yang kedua adalah dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, tapi doanya dirubah menjadi benteng sehingga dia tidak ditimpa keburukan-keburukan. Yang ketiga, ditabungkan doanya, nanti dia diterima cash di akhirat kelak. Ya. Itu hikmah dari berdoa. Jadi tidak ada salahnya atau tidak ada ruginya berdoa terus menerus, dan jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja di antara hikmah doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau doa diakhirkan pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa memperpanjang doa kita, tetap bisa menunjukkan ketundukan, kelemahan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal, Allah. نعم. هل هناك علامات على أن العبد قد نال رحمة الله؟ كل ما نعيش فيه هو من رحمة الله، كلها علامات. من رحمة الله بنا أن جعلنا مسلمين، من رحمة الله بنا خلقه لنا، من رحمة الله بنا عدم مؤاخذتنا بأعمالنا، من رحمة الله بنا ما نشعر به من الرحمة بيننا وما يأتينا. كل هذه من رحمة الله، كل هذه من رحمة الله، وأعظمها كما قلت بعد ذلك دخول الجنة، فإن العباد إنما يدخلون الجنة برحمة الله. وأن جعلنا من هذه الأمة، أن أرسل إلينا، أن جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أن جعل كتابنا القرآن، أن جعل ديننا الإسلام، كل هذا من رحمة الله. يجب مثل ما قلنا إن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء. Baik. Pertanyaan beliau mungkin yang di belakang tidak dengar. Pertanyaan beliau adalah apa tanda-tanda kalau seseorang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau katakan, beliau menjawab, semua yang ada di hadapan kita, semua yang kita hidup dengannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang hidup sekarang, kita yang tidak dihukum oleh Allah karena maksiat-maksiat kita, ya, semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita dan lain-lain sebagainya. Dan di antara rahmat Allah yang paling besar adalah hadirnya kita di sini, ya. Kita ada Al-Quran di hadapan kita, kita menjadi orang-orang yang beriman, kita beriman kepada Nabi SAW, bersemangat melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu semua di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya adalah kita masuk surga dengan rahmat Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, sebagaimana disebutkan, rahmat Allah sangat luas, maka jangan menyempitkannya, jangan membatasinya pada hal-hal tertentu saja. Maka kita harus sadari bahwa semua yang ada di hadapan kita, semua yang kita rasakan, yang kita hidup dengannya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak ada tanda-tanda khusus mungkin ya seperti itu untuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Syekh, masih ada soal? Nah, terakhir ya, terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Kullu ummati dakhalul jannah illa man aba. يقول كيف نوافق بين سعة رحمة الله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم كل يدخل الجنة إلا من أبى. نعم. كيف نوافق ذلك؟ لا خلاف بين هذا، لأنه أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، فهو أبى، لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أبى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته هي من الرحمة، هو أبى. فلا خلاف بين هذا وهذا.
beliau menjawab bahwasanya tidak ada perbedaan atau tidak ada pertentangan antara rahmat Allah dengan hadis yang disebutkan tadi, bahwa semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau, illa man aba. Tidak ada pertentangan dalam kedua hal ini. Ya, karena rahmat Allah luas, ya, dan orang yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah orang yang memang tidak mau. Ya. Yang kemudian kalau kita lanjutkan hadis tersebut, ya kan, Nabi mengatakan man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku faqad aba, dialah yang tidak mau. Artinya dia mau dirahmati tapi dia yang tidak mau rahmat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ya, wallahu taala. فمن رحمة الله أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عموما، فوضح طريق السلامة والنجاة وأنزل عليه القرآن وتبين للناس طريق النجاة وطريق الهلاك، فهذا كله رحمة. لكن من أبى أن يقبل الرحمة فهو الذي استحق العقاب، فلا معارضة بين الأحاديث. Jadi beliau kembali tegaskan bahwasanya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa risalah ini, membawa kebenaran, membawa Al-Quran, membawa syariat, itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menerimanya, berarti dia tidak mau dirahmati. Dialah yang tidak mau rahmat, ya, tidak mau dengan rahmat. Maka orang-orang seperti inilah yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada pertentangan antara dua hal yang disebutkan penanya tadi. Wallahu taala alam. Naktafi insyaallah. Nada ya soal ya. Ya. Terakhir sekali. Ya. Singkat. Ya. طيب كما قلنا يا شيخ بأن لابد أن نرحم غيرنا من المخلوقين. نعم. فهل يجوز لنا أن ندعو على من ظلمنا؟ كما قلنا يعني من أسباب الرحمة رحمة الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. لكن هل يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه؟ نعم، يجوز له أن يدعو عليه، ولكن بغير إثم أو قطيعة رحم، يتجنب الإثم وقطيعة الرحم، وأيضا أن يدعو له، يجوز له أن يدعو عليه بقدر ظلمه، كما قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولكن هل هو الأولى أن يدعو عليه أو أن يدعو له؟ الأولى أن يدعو له بالهداية، وعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وما لقي من قومه من أذى وظلم، ومع هذا دعا لهم بالمغفرة فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Jadi pertanyaannya, kita tadi diminta untuk merahmati atau berkasih sayang kepada sesama kita. Apakah boleh kita mendoakan keburukan kepada orang yang zalim kepada kita? Nah, jawaban beliau adalah tentu saja boleh. Tentu saja boleh untuk kita mendoakan keburukan kepada orang yang zalim kepada kita sesuai dengan kadar kezalimannya. Selama dalam doa tersebut bukan dalam rangka untuk berdosa, dalam ada konten, ada isi dosa dalam doa tersebut kepada orang yang menzalim kita. Tapi pertanyaannya, apakah berdoa keburukan kepada orang yang zalim kita itulah yang lebih aula, itulah yang lebih bagus? Itukah pilihan yang lebih bagus? Ternyata ada pilihan yang lain yang lebih baik, yaitu mendoakan kebaikan hidayah untuknya atau memintakan ampun untuknya. Itu yang lebih baik. Nah,
Sebagaimana Nabi SAW kita ketahui beliau mendapatkan begitu banyak gangguan, ya, begitu banyak kezaliman dari kaumnya ketika berdakwah. Tapi atas semua itu Nabi SAW tetap mendoakan maghfirah, ampunan untuk mereka, dan mengatakan, ya Allah ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Akhtim Syekh. Ada soal? Sudah? Sudah. أسأل الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يديم هذه اللقاءات ويجمعنا دوما على الخير، وإخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى متواصين بالحق والصبر، وأن يجمعنا في الآخرة ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وجزاكم الله خيرا على حسن استقبالكم واستماعكم، وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على تيسيره وامتنانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan doa-doa kebaikan untuk kita semua yang pantas untuk kita aminkan, untuk diri kita, untuk saudara kita, bahkan untuk orang-orang tua kita. Dan kami menutup juga dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penerjemahan kami. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina